tayang mayap a oras ing arsobispo ning Arkidiocese tamo. Antabayanan taya king kayang pamangomusta kaya katamo. Kenny king programa RCA's Hour. Maya pag at panapon po, ini po yung kakayong among sa impapawidi, Father Pep Pakay po ini, ing station administrator ng 91.9 Bright FM, ing radio station po ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po king kakatamong programang RCA's Hour, episode 20, ing kakatamong pong date ngayon, July 25, 2022. Labi niya po, episode 20. That means talagang malawot ang po decent na kaning programa po ng kakatang Archbishop, no? And of course, ini pong programa ini, once a month, we have with us, of course, the Archbishop para kumusta nakatamo po at di na mo naman yayaliwang maulagang impormasyon tungkol po king kapag masusyan at kapabaluan po patungkol king kakatang kasalpantayanan. Ngayon po, biyeke ing kakatang mikropono para king kakatang Archbishop. Archbishop, mag-greet kayo pa mo po karang kakatang makirandam. Salamat tamong Pep. So kay kayo nga po makirandam, babiya ko yung Maya Pawaras. At pasalamat aking nga pong Gino. Ini, pasibayo, may dinantang pamikatagon, baan may papangumusta. Ang pambalitan da kayo karening mapila na mulagang kakatampis sabihan ngayon. Sa doon ko po, mga dita mo, mga nita ining kakatanggawan na ini, makaibiyayang tula, king hapong Gino, at makaibiyaya naman malalam kapag tiwalan kayo. So pasibay po, salamat yung kayong pamakiramdam. Okay, at siguro po rin manalbeking FB live na mo, nano yung at yung lele na po ng left side na kakatang screen. Ako yan po, dinala niya pa po kaya ng kakatang building, Amundong, at ini po, limpasan na ng Metropolitan Cathedral. Yapin po ining kakatang mo pong canonically crowned image of the Virgen de los Remedios and the Santo Cristo del Perdon. Yapin po yung kayang krusada ng penitensya y caridad. At ini po magumpisaya ngayon, waling bisitane po yung the Vicariate of Saint Augustine of Hippo. Banda po kayong Lubao, Pampanga. Waling kasi karining kay kanyan, Opo. Karining coronation kayong September 8, yes. Kita pong Vicariate at Tabay Miras, idurot de karen parokyang sakop na ng Vicaryong ito. Yes, at pasalamat tamo po karen kaya katamong field reporters ngayon po. Didinan na katamong real time video para nanine subaybayan tayo po nung ko rin niya dadalan kaya katamo pong krusada ng Birhen at ng Santo Cristo del Perdon. In a moment, balo ko po makayabat na la rin parokya ng Santo Niño. Retang banderitas yun ken, sa Jayo na lang uling malapit na kayong lugar tamo kayong kakatang parokya. Okay, at ibiya ko lamo po rin kakatamong text line numbers karetang bisang magpadalang komento at makyabe po kayong kakatang talakayan ngayon ng katpanabon. Rin kakatamong kareng kakatamong Globe subscribers 0915-954-1303. Para po kareng kakatang Smart subscribers 0918-351-8282. At para po kareng kakatang Sun subscribers 0942-357-4268. At makalive tamo po king kakatang Facebook ngeni. Kambe na po nining kakatamang kakakita bala mo motorcade na po niting krusada ni Birhen at ni Santo Cristo del Perdon. No? Live ya po yan. Yung kakatapo pong Facebook page Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asf-radios. At pakimbagit yun na rin po yung kaya kayong parokyang kabibilangan, Banganita, adinan tayo mo pong mayap oras yung kaya kayong parokya. Karen pong ating Twitter account, pwede kaya pong i-follow kaya kaya katamong Twitter account at radio_ASF. Karen pong atin namang Instagram o ini pong kakatamong Instagram account at ASF
radios. And for advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact us at this number 0949-609-5478. At kaya naman pong bisang mag-donate kay Kakatang Radio Station. Malario pong ipadala kay Kakatang GCash account number 0905-319-4871. Takal pong salamat at sana po ikalat tayo yung mga pabalita, hindi pa malita tamo po na atin tamong metong radyo, yung Kakatang Radio Station, kay Archdiocese, makasawap kay Kakatamong biye kasal pantayanan. Bangkanita po lalo lapandakal ding kay katamong kakaluguran. Okay, ako na po palambatan. O ini po yung kakatang live motorcade po at Chunealos Keniking area na po ng Santo Niño. Yan dumabas siya po kanyang Keniking kakatamong provincial capital. Okay, Archbishop Apandong, mag-umpisa tayo po karening Marakalakotang. Inya pong July 4 to 7, may ganap niya po yung National Synodal Consultation. Tegunan nyo naman po, kumusta naman po yung may ganap katatagan at nalula po kanyan ding tutukita mong takbang para maganap niya po yung Synod on Synodality. So, anya pong July 4 to 7, oreni po rin dinatang kanita na delegates. Kami. Apo. Deng obispo 87 la. Deng lay men and women dinatang kaila 87 la naman. Ampong 46 kaparian ampong religious. Kaya ng ating madre ka rin. So, reni nga pong delegate sa reni, i-represent dala rin 86 dioceses king mabiluga bansa, Luzon, Visayas, Mindanao. Uli pong dakala niya bayo mi dinatangining National Synodal Consultation ini gewada na itang regional. Halimbawa itamo Kaya katampo. gewata mo kini June 7 no makananong den kayabe na ning kakatang region kayabe na ning archdiocese ilapin deng Tarlac, Zambales, Bataan, San Jose Nebesi ang pong Kabanatuan. Opo. Meet kami. So, kay ba na nita, itang resulta na nitang consultation na ita, anong no ka rin mag-report kami ketang making bunga ra rin yung gewa tamong consultation, synodal, datang pepakit tamo kanita, Kaya po. na makananong ka rin parokya, gewa tamo itang pamakiramdam, ka rin kapatid, lalong-lalo na retang at tsukeng lele. So reta, sinamarize mila at sinyer mila. Opo. At kay Batnanita, imbalang region, deta nga summarize da, karening kaya berang dioceses, present dala ka rin. So, bali 15 regions. May divide na rin 86, 15. Opo. So, yan datang kami, ating kami pangitang balamo kakanta, banta magpakilala ng balang kay region. Magdala kami naman produkto. May aliwa, deng aliwa, magdala lang may alam pamangan, mga yan. Opo. It's balamo pantry Isa lang, patsemin ta, detan display da. Kaswelo So, po. masaya. Kay bat, ita, anyang presentation, may itong highlights ka rin, kapamirat handa rin ng reports, muna linaway milaretang shadows and lights. Usually. Opo. Opo. Nano itang masanting, amilyari, ikit daring lana rin pakakalulu, itang maulagala pala, kaya bela, mabibilang la. At linto mo naman ka rin, itang papabilatanin kumustahan, ikit dala kabilyan, dening kay, dening tao, at may papamuklat. Kaya bena ka rin, aliwa mo rin katoliko, pati rin aliwang sekta, Opo. pati rin aliwang relihiyon. May papamuklat. At kay ba nanita, linawe dala naman detang nung naning aus na ni nga pong Ginoo. Kaya katamo. So, ating darkness, halimbawa, kay meto nga ulit-ulit na mo ita, even starting with PCP2, and then kahit ang clericalism, kaya katamo.
Okay. Kakakit data, klarga siya, pache pari ka lang, hari ka. Medyo assert mo po yung authority. At may ito nga kakit mo naman itang entitlement. I see. Che pari ka, milele lang ang deng makalinyo. Sampol yan, ito mga yan eh. Opo. So ita mo, nung maglakbetang abe-abe, itang sinad, ne? Opo. Then, at itang pamipante-pante. At atin mo naman positive, buling, ketang sharing, linto mo naman na makananong, din pa magmasabal da rin pari. Nung ating maging kakulangan ka rin mapilan, linto naman itang pamipakit ng kayapan, ng keraklan. Opo. At makanyan mo naman ding leaders, makanyan mo naman karelay leaders, itang shadow, sampung light. Pero, anyang ikitmita, of course, muna itang joy. Joy of experiencing nakasaya. Potang may pamalita, mag-open. At adun mo naman sadness. Huling kita itang maging kakulangan, nang kaya ta maging present, nang kaya kareng, at yung marayo. In church, bala mo, special leadership kare niya mong mapilan, makanyan. Kay ba't magmisa, irina. So, ala itang panahon na interaction. So, kapamilatan na nita, makay, ikit may itang tula at saya, at saka, ginawa mo naman kay reng delegates. Ginawa lang karelang paper, summary na nitang milyari. So, ito yung maging bunga. At intutuki kanining gawan, in kakatamong CBCP, datangan, ganaganang piresenta mong reports from 86 dioceses, ne? Gawa kanyan 10-page a synthesis. Dala neman kay Asia naman. Patas na yung patas kanyan. Kay ba't ken, dala ne keng, I think by October, dala ne keng Rome. Preparation for next year's Synod and Synodality. And for us, kay katang region, apisan metong May, ikaming obispo na, ning Cabanatuan, San Jose, kaya bitaw nang ngene, deni eh. Opo. Ampong Iba, Tarlac, Ampong Balanga, mag-meeting kami kanyan keng August 18, Kenny. Pigunaman mi, itang milyari ka rin, then based on that, bilang metong a region, how do we see ourselves? Ampong nangawas na nga pong ganyan. Hopefully, we can come up with a sort of vision mission. Bang kanita, potang mag-meeting kami naman lalawan. Atin pupunta lang niya yung region. Opo. Kasi karen diocese atin tam vision mission. Definitely. Which important mo rin siguro, as a region, makagawa kami naman na naning house na nga pong Ginoo kayong region. So, oreta rin may gimbunga na niti kanyan. Yes. Panalangin niyo po na sana maging konkreto ining kay kaming gawan na ini o gawan tamo kinsawap na nga pong Ginoo. Pero yung masakit po ka rin, itang manon yung 10 pages, pero tabalo po nung makanano yung i-capsulize sa makanaming kuling itang, I think it's overflowing po itang very rich experience and maybe... Pero malyari naman mag-send attachments. Ating okay. Attachment. Okay, opo. Alam, karagdagan po kitang 10 pages ay ito, eh? Itang kaya katamong kay, they appreciated our presentation. Opo. Uling nandin, pepakit ditang kain nandin mag-sharing tamo. Part of that, chapin tayong video, pepakit tamong synthesis. Opo. At they appreciated itang culmination ni taping anak. Yes, opo. Sabi ra, yan yung gawa ng Santa Iglesia. Yeah. Itang metong. Opo. That we need to reach out ka rin ng kaya nga rin. Na yung mga sabing, yan, alaya nga share, no? Itang image na, symbolizing itang anak. Opo. At yung kapansanan. Pero, lawen mo, yung nga daki kay Santa Iglesia. Tama That's kanyan, right. participation. And I think itang inclusivity na po ng kagawan tamo mayayakit siya, ma-highlight siya po kayo ng kakatang kagawan. Okay, follow up kayo po ini uling after that. When po may ka CBCP in 124th. Kalampan na po, yung CBCP Plenary Assembly yun. Anya pong July 9 naman to 11. So, bala mo po, adoayin I think, metong yan naman yung venue.
Gawayo po ini. Kumusta naman po yung mega na pamipulong kaya beda po rin obispo keng mabilog Pilipinas po. So, munang-muna, medyo masaya mo rin uling for more than 2 years kami mag face-to-face. Kami ng obispo, uli na ng pandemya. Totoo, wait, missing metong. Atin tutunan nini in datang first weekdays na ning July kaya kaming meeting, ito gagamitan niya for the retreat. Niya sa atitang National Synodality Consultation, it's a retreat actually. Okay. Kaya kami at masaya yung retreat. Totoo ito. Opo. May kapagkay ka mo, may ka malalam mo rin itang karanasan. Opo. At itapin, itang first time, ikatikit lang rin kay, then obispo, then we shared, may itang kaya katang mimpisabihan our experiences mo naman during and before elections, makanyan, may papag-share kami, and then we also came up with our own statement about our experience during our synodal consultation with the lay people, lay leaders, ang yung chula ka rin. At kaya benaniti, ating kami naman na pisabyan, for example, ngayon pisabyan pa, dening in concern na ni Santa Iglesia, kaya kapatid tang makayabroad. Magobra. OFW po. Kasi ilang metong ang margula sa sabab kang kakatang economy. Totoo po ito. Nya metong alalawan nung makananong makagawang kay paralan banta itang pamanyese karela. Kaya karelang kasalpantayanan, do we need to create a prelature or what? Yes. Pero this will take time pa. Yeah. Bari mong ipakit kaya katamo itang concern tamo. Kareng kapatid tamo makayabroad uling. Yung karelang kasopan, aliwa mo itang monetary padalara. Opo. Noon patila mo naman maging misyonero lang. Yes. So, piningikit mo naman kaming obispo ang porening lay leaders, ikit mi, yung kayawsan, etamo mo kay disciples. But missionary disciples. Opo. Ne? Darala, karingaliwa, mag-mission. At ini, at suya ken diwa na ning synodality. Pinitang communion, participation, and mission. Yes. So basically, ito yung tatandanan ko, karening pari, ay karening obispo niya, may katiket kami. Tula, saya, may papag-share, makanyan. And we affirm itang lights and shadows, at tinggapin mo naman itang, there is joy, kening pamisabi-sabi ngayon may kapamikatagon, bandandaman la, at makapagsalita la, yung boses da rin ng kaya makapagsalita. But at the same time, atin mo rilong ko tuling, hikit mi kaya katamong kakulangan. Kakulangan tamo. Itang kulang la number mo rin pare. Okay? But then, kulang ta na number o neng itang presence tamo. Totoo ito. And then, ito ping kaya sense of entitlement. Kaya katamo. Ang po itang clericalism, itang... Makanantang i-address ito po na po. Wow, itang kayo. Kasi embedded, siguro constant. Yeah. Kasi rin yun naman bayo Nalawenta mo. That's true po. At sila pa PCP2 rin Opo, kaya history tama. Metong kay kaming metong pa-research kanyan. Hindi ning ikit ta rin Dining may akita concerns, may akita lights and shadows. Lawanda lang kaya PCP2 nung atimbayo. Okay. Siguro atimbayo kanyan uling kay media kanita pakayan. Totoo po. Uling metong yan naman nikit dang maulagay media. That's right. Mag-sustain kay katamong kay evangelization. Totoo po ito. Especially the presence of the young na dapat i-take care tala mo naman. Dakalak lang kami pisabi. And I think talagang evolving la po rin ng issues yung They are actually emerging at totoo po na kay from PCP2 hanggang marakal ng naman changes but I think progress in terms of the way we do evangelization po ngayon. Tsaka itong mayakit mo rin, andiyan kang katamong diocese. Opo. Then kaya rin kakatang structures as no kalati, restricted or limited la.
as nakatakarakala human resources. Yes, opo. Nya pinengka yakit mo, nung wari mo, pamilarawan niya yun, Opo. Kempi samban, Mhm. as no karakal din bisang sumapo nang nga sabda mo mamalis, metong yung palis mi papatil. But there are other Yes, opo. ministries. Nya pinitang metong ginamit mi mo naman na pamigunam, itang John 20, itang opening doors. Mhm. Kasi, anyan datang yung Jesus, bitatakutan la rin ng kay, may glaklan Totoo. Dening apostol. Yan datang so may bukla la rin doors. Yeah. So, karin, itang meto nga binye ng ambu, bishop ambu, locked doors can be unlocked. Potang datang niya talaga yung apong gin. Totoo. Nyapin meto nga reflection me during one of our activities, nanularetan doors Mhm. na dapat ibuklat. Opo. Nanulareta. Like for example, kaya katamo siguro, we need to open the doors of compassion. That's right. Then, nanularetan doors na kailangang isara. Totoo. Nanularetan doors sa reta. Opo. Itang Katoliko sarado mentality, isara na lareta. Ala nang Kami makanyan. mo. Oo. Kami gadwa nga pong gino. That's right. Ala no reta. Opo. Kami mong miligtas. Itang pamisip mga yan. Totoo po. Sarado na lareta. Opo. Waling makasumbagal na kang evangelization. That's But and at the same time, pasaw mo rin ka nga pong gino, may itong activity mo naman pigo naman, panintunan la paretan doors. Opo. Panintunan la paretan doors, na rin doors na rin, lalo ng ilwalas. Yan. Opo. Ing kaya katamong pamagkay, dapat evangelization. Yan pitang nga mo nung kunanin, kaya restructure tamo, makanyan lam. Very limiting la po. So, we look at kay missionary realities pa. Mhm. Mhm. And then come up with Yeah. structures. Ano ba? Itang pisabyan tanan din. Opo. Totoo po ito. King, Public affairs. Sa Opo. tamang public affairs office. Yan, metong yung kaya yan. Pwede pong avenue yan. Dakal kay, dakal malyaring gawan, pati itang pikatamong planong yan, king Chapel of the Holy Eucharist, Opo. magmisa na ka rin, and atin plano, mamiyatang conferences ka rin. Opo. Bangka nita relay, muntala, Opo. starting once a month. Yes. Opo. Potang kay kanta later on, darakal, Opo. not only purely spiritual, Yeah. mamiyata mo ka rin, halimbawa, tungkol kayong legal. Muntala rin tao, banta, makirandam la nano itang karelang legal rights. Tam basic. Human formation. O kaya, kay katampari, mag-schedule tamo ka rin na tingaldo, ting oras na timpari ka rin, papangumpisal. Opo. Or maybe we can ask our doctors, at sula ka rin, magpakonsulta. Opo. Bangka ni Taytan Chapel ay talagang it's a place for integration, spirituality, and formation. These are just some. Opo. Wakay maduplicate ito ka rin parokya. Ay, da ka lamang kiyabi kanta. Opo. Maging So, Balambu Center ya po itang kaya ngaitan Oba. Kaya katamong Chapel of the Holy Eucharist. Oba. Okay. So, Kadakali po wala pisabi po. Karayatang kay. And I think uling malambat kayong mikitigit. Ya. Mga kabayang kwento, makakabayang pisasabihan nyo. Oba. And I think masanting naman po na this year you were able to do this face-to-face na uling talagang I think lalo pong maging mabunga ining kaya kong plenary assembly. Oba. Okay na po July 24. Yan, medyo kumambiyo katang bagya Archbishop. Uling napon o ini po yapinin kaya katamong Second Lord Day of Grandparents and the Elderly. At tinatag na pong Pope Francis ng Banwan 2021. Kaugnay na niti, malyari ko pong mitake pamigunam, makanano po kaulaga King Archdiocese tamo ing ating makapasubaling kasuyban, lalong-lalo po kareng elderly, kareng mga katuwa, kareng apo tamo, antimo po yung kakatang metong facility ing bahay pag-ibig, kete po King San Fernando. Oba. Para bang kanta siguro lubusan tayang akit maulaga ining sasabyanan ni Santo Papa tungkol kareng mga tuwan Opo. Itang misa natin niya sasabyan, itang may balamo sanayan tamo ngini yapin itan throw away culture. Opo.
throwaway culture po, tangya mo na gamito ng semon eh. Kaya pineng kaya, kita mong nuka rin kalat-kalat. Totoo Deng boteng plastic, Opo. etc. Uling, alaning gamit. Opo. Deng kahit ang throwaway culture ito, mirarasya naman keng tao. Butang ala na kang function, era nakagamit, Bedridden na ka. lele na ka. Opo. At lalong-lalo na, inilalto po tang, ay, matuanin, alanin, alanin. Pabayat. Pabayat, makanyan. Opo. So, ing kakatamong Santo Papa, ining pamipasyag na yung pamipaulaga, karening grandparents, ang poreng mga tuwa, yapining, pag nakanak kakatamo, deni mandalalang values. Opo. Yung matwa. At tatanda nung kanita, balo, nung makirandam ka pang radyo, tang Opo. mga kwento ni Lola Basyang, Opo, balong kayo po ito. so, di nga anak, ne, po, Ay. ang palagi, pagka kahit na kay radyo ito, makirandam na makiramdam kung magkwento na po. yung Lola, Totoo kanyan. po. Opo. Ding mga tuwa, magdala lang karanasan. Mhm. Ilang magdugtong actually kakatam. Yes. Kayang karanasan. Nya po tang makiramdam tamo, makakita mo yung may labas. Opo, the past. Kita nakabudsingo, dintang takin, no? Dintang may labas. At tintang penibatan. Wa, nya ninong magdugtong kay katamo ka rin, ilapin ding mga tuwa. Nya po tang makiramdam ka rin mga tuwa, ne? Ito, metong yung maulaga para kang Pope Francis. Huling kare tamo kakit, de tampami pa ulaga na nimbiye karelan denasan. Kami, karing dara ko kanta, poringin kung potampis sabi rin gera nga pon. Niyang kanita, medyo Itang kasakitan da. potang ulit-ulit. Ulit-ulit. No? Pero Aha. for them, it's important yapin. Yes. Kay. Ita mo kasi, yung milyaring martial law, po ang kaya, lanang magkwento. Yapin, Opo. milalako tapa nga connection, keng katang kasaysayan. Sense of history po. Wanyapin, nulawen may nga manong kasaysayan, itang rotord na saysay. Nya milalako, saysay. Yes. Nya, para ka na ako, Pope Francis, pakatimid na, maulagala ring grandparents and elderly. Huling, itang saysay. Ne? Saysay na idakira kay katamo, niko-connecta tam. That's right. Kaya may labas in view of the future. That's true. At kay katamo, kaya ning bahay pag-ibig, salamat tamo, din na nakatamong grasya ni nga pong ginu, bang kanita, pakit tamo ining pamipaulaga na ngayon ni king tao. Opo. Na yung tao, milalako, ulaga, uling po tandi sana na itang may apektuan ni isip, may apektuan ni sikanan. No, milalako, ulaga, uling ulaganan ng tao at yung kaya nga pong gino. Ne? At palagi ko, tatandaan ng tamo, mahulagay tang pamisip ay ta kang Mother Teresa, Opo. Saint Teresa of Calcutta. That's right. Opo. Imbalang tao, mahulagay. Yes. Nya sa potang babyetam pamiulaga lalong-lalo na kareng may na kalupara rin lulto nung ninuitam compassion Yes. kaya sa tang makirake keng kahinanda deng aliwa That's true. nya kaya katamo potang ita lalto pa ita Opo. ne akit mula ring anak deng malati impami pa kaya kareng lola makanyan asa nakasanting akit. Totoo po. Ne? And I think keng Filipino setting po na keng pamilya uling extended family tamo. Usually talagang ano po kaulaga role dening apo tamo ne. Not only because they have the anapentang wealth of wisdom and experience keng biedo. Pero talagang ita pong pamanantabi the presence do ane po kaulaga. Diyang ela talagang quote-unquote productive, no? But their mere presence, it really inspires the whole family po. Wa. Yan yung kay Puta sabihan na sese kang matwa Uy, na. po. Mas buri ko naman ito kaysa kay sese kang bingot ha. Menye sese kang anak ne. Opo. Santing sese kang matwa. That's right. At kita pong metong yung circular letter, pega na kaya po ining daratang na Sunday kapag masusyanta mo po kaning
Filipino Mission Sunday. Kasi atin tapong World Mission Sunday, ne? Oo. Pero atin tamo namang Filipino Mission Sunday. Nano po yung burinang ipayabot nitin kapag masusyan, karing maldang ka talasal pantaya po. Muna, hindi rin ang tampansin Kenny, itang masanting, agewara rin obispo kanita. Yapin itang gawang kapulungan da o grupo da ring diocesan priest sa Pilipino Opo. na malimbawa, may talaga lang mapila na banwa. Kening maging misyonero la, Aha. padala-dala, Patalada po. originally kayong Asia. Detang countries na alapang Deta makakilala mission kang territories Jesus. po. Wow. Mission Padalala territory. ka rin. Yeah, opo. Nya po tang gaganakan tayo ni Phil Mission Sunday, gaganakan tamo itang karelang sakripisyo, gaganakan tamo itang karelang gagawan, pilagyunan ng kasalpantayanan, tamo ang timong Pilipino. Dadake tamo yung tinggap tamo. That's right. Yapining kasalpantayanan. Opo. Nya sa potang banwa-banwa, gaganakan tala, kaya be munang muna ka rin pangadi tala. Kadwana nita, aliwa mo yung pangadi, atin mo naman koleksyon eh. That's right. Opo. Ne? Uli Financial pong support. kailangan mo naman itang Material support, Opo. lalong-lalo na kayong karelang training. At hindi masanting yung pagganaka mo naman kay katamo, lalong-lalo na ngining pagmasusyan tayo ng parangkat ni Santo Papa itang synodality Opo. na tamo kay tiyato, bilang Katoliko, aliwa mo itamo yung may papagmalasakit. Yung pagmalasakit ang tamo mo naman, din kalupa tamong tao na peka maulagat ang agawa, yapin yung paramdam tayo, pakilala tayo Kristo karela. Makonvertila or what, nakikatamo ito. Nune, paras tayong may pabalita karela. At o hining metong agagawa na ning Santa Iglesia kete Pilipinas. Opo. Yapin po, agkatanda kayo na patang miras sing July 31, pangaditala po rin kaya katamong paring kay Pilipino Opo. na king lagyuna ning Santa Iglesia kete Pilipinas na tinanggap king maulagang kasalpantayan ng Kristiyano. Ila naman po, likwando rin pamilyara, likwando yung bansa, bangka nita dalare, yung kasalpantayanan ka rin. At metong mo naman nagagawan da, bangka nita asesera mo naman yung kasalpantayanan da, dahil kapadadta mo na atyo ka rin alawang bansa. Opo. Ulimbalo ko, lalong-lalo na Taiwan, kanita po atang magmisala, dahil si Simba, then Pinoy eh. Opo. So, oita po, oita yung ulaganan nina. Ila po rin yung kay mong, rening Mission Society of the Philippines. Yes. Wow. Itang MSP, ano? MSP, Mission Society of the Wow. Philippines. King kayang karelam training kaya king Tagaytay. Tagaytay po. Uli kasing eda naman po gad susugo rin eh. That's right. Wow. Lalo-lalo, itang culture, Kultura. langwahe. Wow. Rin po talanda po ako. Halimbawa, niyang munta ko, may masyal kami Thailand, mag-benchmark kami kareng schools. Itang kay kaming tourist guide. Opo. Na-explain na kay kami, bawal yung tatalan untok. Tamo na. Ako na pa muna kay Limoy mag-bless, ale? Opo. Karela, that's a no-no. Alam mo na. O kaya, makaluklok kang de 4, kay ba't yung bitis mo makayara? Bawal to. Bawal mo naman po, Karen. Nya, kailangan nito. Balo mo naman. Uling, siyempre po, takaras mo ka rin. Makasukol na ka. Tadalan mo yung ugali mo Pilipino. Wow. Po. That's right. And I think that's part of their formation po na ining rene pong missionary tamong Pilipinong pupunta ka rin. Malalagwa. Malalagwa, opo. Halimbawa mo naman, deta mo Darlara, Papua New Guinea. Puta dugong magbalik la. Totoo po. At ilang malaria. Sus Mario, sir. Ring denatang amok da ka rin, no? Pangaragulo, uli ka nung makajake la pa. Puta mag-isang kadaya. Wapadang muli la, ating malaria dugo. Totoo na yun. Makalunos la rin. Yeah. Kitang kasakitan da pong muntak yung alawang bansa. It's an unfamiliar territory. Wow. Pero sulungan de po na nining karelang misyon na idala de po na yung maya pa balita. Okay, at mag-break katapa mo, Apong Dong. Okay. Ulit talagang
mi pasobra katagyan ng first segment. At pakiramdam matala po rin mapilan na paganaka and kay bat po ining kanta ning Himig Jesuita entitled po We Are Called. Yan, magbalik kayo po. Giling pa ang pananganak pa ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin ng Santo Papa para king bulan ng Hulyo 2022. Manalangin tamo para karing makatwa kaniting bulan ng Hulyo. Oy paming mayupaya, pupurianda ka paulan ng ika yung panibata ng biye daring sablang melalang. Patawaran mo kami karing kaya kaming kakulangan, lalong-lalo na karing penandita milalako ing kagalangan mi karing taong akakarungot mi, lalong-lalo na karing makatwa. Salamat Ginoo, karing karam mabiyam mo kaya kami, lalong-lalo na para king karam daring makatwa, king kaya kang banala kapulungan. Adon mo kaya ka asan daring makatwa ring mayayakit paganaka ring yamot at panalala daring malda. King karela sanang karanasan at kabyasnan makasaup sila karing kayanakan banlawan yung paintungol kambening kapanayan at responsibilidad. Iti aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Kilaginig pa ang paning anak, ang paning Espiritu Santo. Amen. Ing radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9, Bright FM, kambening kaya kayong talasuyo, Monsignor Pasiano Aniceto, Arsobispo Emerito ng Archdiocese ng San Fernando, kaya bena ng kakong kapatid Arsobispo Florentino Labarias, manalangin tamo poro king kapag nasaning Santa Papa Francisco, king bulan iti ng Hulyo ng Banwang 2022. Shine with the joy and the love of the Lord. We are called to be light for the kingdom, to live in the freedom of the city of God. We are called to act with justice. We are called to love tenderly. We are called to serve one another, to walk humbly with God.
at magbalik ya po in RCA's Hour, episode 20. At sundurala po rin kaya katamong mga kutang kaya katamo pong kagalangan ng Arsobispo, Yapondong. Apongdong, ini po medyo maulagay kayong vicariate mi po ini. Hinintutukin ko tang uling makalagyo ya po yung vicariate mi kayong malapatron na ini na San Juan, Miaria, Vianey. At kayong pong August 4, gaganakan tayo po yung kapiestan. At iya po yung patron na rin pari. Actually po bukas, pagka nakako naman ka rin parishioners, yung first nobina mass po, maganap yung kaya kami parokya, kay bati durot miya po ining larawan ng St. John, Mary Vianney. At ini mo naman po, yung aldong iti, ulimpin patron de rin pari, mayaw siya pong Clergy Day. Yan. Malyari ko pong midake amano para kaning karimpari kaugnay na niting paparatang kapag masusyan. Siguro bari kayong umpisan kahit kanakong karanasan misan magmisa ko Opo. kay ba't kalabog tanan ng misa linob kayong kanakong kay pilubluban pamisip nakatalakad ko ka rin uling aking katawan ng Kristo. Representative. Opo. Waling kasi nang kay etamo malayan kabud ta na magmisa kabud na mayari ni na asa karagula ka pasalamatan waling kalibugtanan ng misa making aware ko makatalakad ko ka rin ante mong katawan ng Kristo. Opo. Accenting. At kaya kalingman tawling making pag nakaya ka na ako from time to time kailangan babalikdan ko ita. Nabalikan ko itang atsuko ka rin, aliwa mo yapundong, may saya, nunitan tula na atsuka ka rin, at busal ng kaya kang kainan, nga pong ginu, te pakilala na yung sarili na, pe pakilala kayong presensya through you. And I was happy, na akong kasaya, niyang aranasan ko ito. Opo. So, ini, ganakakya mong i-share, bilang pamagdake naman tungkol kayo ng Clergy Day. Yes. Huling, malambat na panahon, St. John Marie Vianney, yung papakit dante mong patron at modelo tam. That's right. Opo. Yung kaya katam padrun, padrun, malang padrun. Pattern. Lalong-lalo na itamong kura paroko or diocesan priest. Huling, diocesan priest yan, nung makananong ding tao, meging kaila malam lalub kaya. Huling, maging konkreto ya talagang mabye pag nakatanda ng presensya ng Kristo. That's right. Pauli na nitang lunos. Penamdamanda. Kapamilatanin kayang pamakiramdam, Opo. kumpisal, Opo. ang poking kayang misa. O yan. Intutunan nini, kareng mangkumpisal kano kanita, may nakitan la pa rin karentren. Uling, nung metong yamu yung kay, nanahilagay na, metong yung pasada, Opo, tren. pasada po. Ay, may rakala rin pasada ka. No, uling, Totoo. libo-libo na rin pupunta kaya. Lingkas la, reminta. King Nya, Ars. Ako naman siguro, nung bless na katamo noon makanya ni nga pong Ginoo. Totoo po. Ay siguro, Opo. may lalong matraffic. Barabaran mong muntala rin niyaya lewang kaya kati Pampanga. Diyos Maria. Banta, Sabi po. panamdaman day ta kay katamo. Opo. But of course, joking aside, Yeah. metong yung maulagang paganaka, balikdan, bang ganita, minsan-minsan lawen tamo yung kaya katampa mi bibiyan tumampari, kindiwa na niting kaya katampatron. Yes. Bang kanito, tamo mo map ketang atin tamong image ng John Marie Vianney. Opo. And that's it. Opo. But yapin itang we try to embody nga rapin pagkapilitan tang apusan itang malyaritang apusan kinimpe pakit na king kayang pangapari. Opo. Bang kanita itang kay katamong pamaging patron at inspirasyon na kay katamo itang bibiyasi ka na natin inspirasyon kay biyatamo. Lalong-lalo na itamo, let's face it, dinalan tamong pandemya. And it's still ongoing. Opo. At nang kay makain ng loob. Palagay ko, andyang kay katamo, at yung pamurit ang epektong bala mo, milalako ka gana.
Opo. Kaya kailangan ning balikan tayo ng diwa, ning biyenang kay ng kay katamong patron. At inggawan tamo ping kanyan, kayang kapiestan, magmisa ko, manimuna akong magmisa, kay Opo. katampari, Opo. kay bat, alben tayo tungkol kang biyenang John Vianney. John Marie Vianney, and then atin tamong atlong paring mag-share. Yes. Numakanano yung karelang meging kay konkretong karanasan, Mhm. kayang pamakiwangis da kang John Marie Vianney. Which I believe, it's important. Kuling, kailangan tamo talaga na go back. Ne? Kuling tao tang mapangalingwan. Totoo po. Ngapin, kailangan tala rin ng modelo. I think this is the reason nung bakit yung apong ginulikwa niya naman ng Eucharistia kay katam. Opo. Balang daraptan nyo iti gana kanyo kung ano ne. Short memory tao. Opo. Kaya kailangan na rin ibang kanita, may ka-inspirasyon ta na naman. Mhm. Ang nasa ko, sana, kaya nang kakatampa miya biyabe ngayon ni, ang timong celebration kang kapiesa ng St. John Marie Vianney, lalo sanang ibalik itampali na ning kakatamong ampong sigasik ning kakatamong kapag nasan sumuyo, kaya nga pong gino, Opo. ampo kay Santa Iglesia, may balik tamo kaya tampasyon, anyang may ordain tamo. Opo. Bangkanita, ini, nung pagkalublan ng apong gino, yung sawab ng panalangin ng St. John Marie Vianney, itiya mo para kay katam. Opo. Nene para karing tao. Opo. Karing taong pagkatiwala na kay kataning apong gino. Yapin po, ikayo pong kapatid, makiramdam ngeni, ang katanda kayo, abeyo kami pong panalangin, lalong-lalo na keng August 4. Yes. Opo. Bangkanita, lugod ya sa nga pong gino, ban ininggawan mi ngayon bendisyonana, at buklat na kami puso. Bangkanita, itandiwa na ning kaya kami patron at uliran John Marie Vianney. Ang yan ditakmuman, Totoo po. ini akwami sanang apasyag, kaya kami pamibiyebe at kasiwan ng timong pari. Totoo po ito. You know, kaba po mag-share kayo, I just realized na po na ini pong malati, simply, malukang kura ning Ars na po. Kuling po itilak ko biyasa he was not gifted with that, no? Pero ita pong kinreate ng impact because of his priestly witnessing ini po, you know, hanggang ini at itang influensya nga ito, itang impact na nga ito kaya katasan ng iglesia. And I think balang pari po dapat na-realize mo ito nung we can make a difference hanapin kaya diyang mga lati kami mo, matbud, itangan po na po. Tsaka, yung ako akalingwang kaya, anyan dalare ka rin, na tao, talagang ala na lang kaya. Nya dalare, nya may bugya naman masiralob kasi, ang andili. Until such time, Opo. kaya makuha yan Opo. Then tao, binalik de. Yes. Binalik de. Opo. Binalik de rin tao. At kanita mag-umpisa in conversion. Totoo ito. Ne? Opo. Dakala migbayo, detang ating miyaylo ambisyo, nagbalik lalob kay nga pong Ginoo. Yeah. Pero siguro dugo po atang akit kay tsura. Anong kaya akit may tsura itang medyo makatakot siya may lalam niya kaya. Kasi ako naman, Diyos ko, kawari lumalama lupang Ay, makanyan, Diyos ko, lakan Diyos. tudtud. Totoo po. Alam, Ilang oras tutod. kaya spend na po kayong confession. Talaga. Confession, mga 12 hours, 14 That's right. hours, Oh my God. makanyan. Kaya katamo po, torture na ito. Pero uli na nitang kayang lugod. Kaya po, opo. Itang Totoo ito. lugod na king apong Ginoo. Nyapin ita sinabi napin, ing lugod na ni apong Ginoo na nung pakinting dyan mo mas pakkapuso. Totoo po ito. Kasi matindi tan lugod na ita nyapin, alang pagal, alang nanumang Mabayat. kaya. Opo. That's right. So, at ako, yung isipan ko nung man agyong pakyapusan na virtues, balo mo muna akong pakyapusan. Ano po? Magpakaba ako pabuak. Uling aliwaya po herdoy, alaway herdoy ka. Wala ka ba? O kasi dugupin, kapag yan makabala na yung taibure pa ulit siguro. Wala na pong time mo takayang barbero na. Tsaka marimla ka rin, Brad. That's true. Marimla, France. Well,
O ini po, parati naman kukutang ini, naniya po kanoing word for the month or trivia for the month. Mangkanita po, tandanan de, rin kakatang talapakarandam, ini kakatamo pong episode kaya nitong bulan na ini. Wow. Ating may ka-touch ka na kung kay thought, ne? May nga word. Mhm. Balo, nanuyang translation na ini kayong Kapampangan. Hospitality. Hospitality. Opo. Kasi may kilala tamo yan bilang Pilipino, hospitable la. Totoo po ita. Yang kanita, putandandamang kayo malati ko, hospitable, yung isipan ko, hospital. Pero, may touch ko ka rin eh. Uli kasing, muna, anyang Sunday. Yes. Abraham. Yes. Ewari, retang, Sunday ita, the other Sunday yata ita. The other Sunday po itang Mary and Martha. Itang inggewa na, ating natlong katawa. Retangat opo. Yapin po ito. Bakit diyang, ewari, tamo, manyara na ka po, talubanda ka. Pero itang hospitality. Pero Opo. actually, Totoo po ito. the message behind, kareng udyo na kasi kaning hospitality. Yes. Ang pamananggap na po. May pick up ya pa ini kaning Sunday napon. Itang Jesus, sinabi na, kayang pa mga di. Yes. Opo. Binyen itang parable na, ating kang kaluguran na Kapitangan dinatanga Bing. na. Kay ba't? Manyad ka kaya, uling ala kang IB eh. Opo. Manyad ka kaya ng kaluguran mo, katukan me. Opo. At sabihan na, para mo kapamon tinapi, ala kong IB kaya ng kaluguran kundi natanga na. Ay, matudtud na kami nga na, ala kong IB nga na. Opo. Pero wala ka nung patugot. Yes. Ne? Bandang talo din na niya rin. Siyempre, nung makuha na ka, hanggang ganing haldo na katunay ka rin patutod. Pero, nakatantanan. pero nakatindi. Opo. Itang di natangya, you need to offer. That's right. Hospitality. Buri kayo pong paganaka, ini kay katamu, yung hulaganan ng hospitality. Itang ninuman, alang stranger kay katamu. Alang estranghero. Uling, maralas nga pong ginudaratang ya kay katamu as a stranger. Yes. Kaya datang niya kay katamu. Opo. Stranger. Aning itamu, burita mo itang kasanayan. Yes. Kilalaki yan. Potang aki may kay ay. Bala mo kaya nini. May atuan. Pero nga pong gino, datang niya kay katamu as a stranger. Kamu kalupan na nitang kay. Kalupan nitang kang Abraham. Totoo po. Niyang pepakananala, detang atlo. Opo. Of course, sila larawan da ka rin nga pong gino. Yes. Opo. Di natang niya as a stranger. At buri kayo pong tandaan ng tamo ini. At siguro paminsan-minsan gaganakan tayo lalong-lalo na po tang mirap tamo karang estranghero. Yan. Po tang atin tamo ngakit, tayo kilalor, what? Be hospitable. Yan. Lakota na lapuro atang isip marites. Betang negative or what? Lakota la. Opo. After all, imbalan tao nga kakatagpo tamo at siyo ingapong gino. Yes. At dakala ka no rin, taong di napat mayap ka rin taong era kakilala. At era balo yung dipta na nanda, ingapong gino. Yes. Opo. Hospitality. O yan po. Ito yung barikula ko. Wala mo itanggeng kareng barangay po kayo ni Malaus kayo po. Yeah. Ito mo kaya sa tingin po ito. Anyway, i-acknowledge tala po rin kaya katamong FB viewers ngayon oras ay ni J.R. Kagud, Bebero Jr., Jordan Deyang Lacanlalay, Grace Lazaro, Joyce Castro, Edna Quinto, Hill Fruelgada, Santos Lubisito, Onin Nablag, yan. Andre Tayag, Rufa Smith, okay. At San Isidro Labrador Chapel of Alasas Youth Ministry, yan, Makiran Nabla. And of course, rin pong kayong Vicariate Ministry of Altar Servers, Virgen de los Remedios. Palagay po rin man king minalin din P. Trajano Doris, yan. Mga kaya ni, Malao Chay ni. Baby B. Yambao, John Mark Espino, Baby, na yun ni, Nile Moore, ano ko, Santiki Bati, Andresia Oblasnog, kare na pong babaliktad dala rin karelang pilito. Gonzalo, ano? At Angelina S. Garcia. Maya pagkat panapong po, Bishop Apondong and Apong Pep. Kumusta na kayo po, Apondong and Apong Pep? Okay kami po. Dakal Sister po Angie, salamat. thank you po. Kaya minadin na rin mong. Oo. Fe
Castro. Maya pagat panapon po Archbishop Dong, Father Pep at kapatid King Kasalpantayanan. From Divine Mercy Parish, King San Kaya nga po, Jose. Steve. Apong Steve. Nakal po salamat. San Jose, Florida Blanca. Thank you po, Sister Fe. From Emmy C. Munoz, Maya Pores po, Amondong, and among Joseph Mary Bakay. Nakal po salamat. Grace Lazaro, hello po, among Joseph Mary, and our beloved Archbishop, among Florentino, Galang, Reyes. Dala niya, Reyes. Labarias. Malaya po, Reyes. Kinumpleto na po. Kumusta ko po? We miss you po. I'm watching po. God bless you. Nakal po Ingat salamat. po at may papangadita mo po. Thank you po. Okay. From Nes Gomez Sablan, Maya pagat panapon po Bishop Apong Dong, among Pep at rin pong king admin and staff ng radio station. Then kakatampong regular listeners sa Pampanga Provincial Jail, security guards of Motherhood Council Seminary, Chancery, ASF and DSF buildings, Mr. and Mrs. Maximo and Cecilia Loyalist. Arcilia. Loyalist. Ating kakatan 24/7. Day and night service siya po ini. Oh. Tita Paz de Jesus. Jesus. Spiritual children of Padre Pio Cherry Pie Saloon of City of San Fernando. Imang Nene Canlas ng Villa Victoria. And of course, rin malapit pa naman gani. From Barangay del Pilar. Tatang Abel and Imang Prima. Prima Kiwa. Okay. Last word po in ating kayo pang mensahe buriyo pong ipayabot karela king kakatampong bekerandam. Okay. Ini siguro buri ko nga duwan kay katamungan kareng kapatad ang makiremdam na isundo tamong muna manalangin bangkanita dakala po rembukasyon kay pamagpari po kay katang Archdiocese. Ngayon banwang iti, mika anam tamo pong paring mayor din. At karening banwang ini, bayo mapupus, atin tamong maging atlong deacons kanyan. Atlong deacons. At adong ko po na sana isundo tamong mga di nga pong Ginoo, ban midagdagan lapa reng lulob seminaryo at maging pari. Po, pangadi. Kadwa, agkatanda kayo naman pong migunam, lawan nyo lapo rin kay kayong anak. Deng anak yung lalaki na malyari pang lungob, seminaryo. Ingadong ko mo po, pasabab kayo kay nga pong Ginoo na migunam. Para bang kanita lawan nyo, po ta mayayaws la rin anak yung den. Huling meto nga maragulta mo pong responsibilidad mo naman bilang pengari, yapin itang dengpig kalob ng anak kay kayo ni nga pong Ginoo, kailangan so pantala mo naman barang akit ing tunerang kayawsan at bukasyon. Makiasawa, magmadre, magpare, o kaya sumuyo kimbalen, ita po. Of course, atin tamong buri para karelang. Pero mas masanting mo naman pigunaman tamo, inga pong ginunano naman ng buri na. Bangkanita, aso, pantala po. At ita po yung adwan ko na nung ating kayong pangunakan o kaya anak, lalaki, na malyari lungob seminaryo. Pasab ko po kimbanal espiritu, ban migunam, po ta ring anak yung den, sana lang nga pong Ginoo. Bangkanita, sumuyula, king Santa Iglesia. Kailangan tala po, dakal tamong gagawan programa, etc. Patse po walang may nalili kay kami, kumbalo. Bagay nga pong ginagawa, siguro paralan. Pero, definitely po, opo. Sopan nyo kami po, sopan, abi-abi mga di, banta, ating kami naman successors. Opo. Na misundo, kim pamipasya, king kakatang Kasalpantayanan. O ito mo po yung panagkat ko, kay kayo nga. Yes, thank you very much Thank you. po. I think masanting nga po itang kaya kayong panagkat ka rin kaya katamong talapagkarandam. Mapinabubong announcement, of course, kaya oras ayan, natin tamo pong real-time video na ning pamagbisita na po ning Cruzada de Penitencia and Caridad ning kakatamong Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon. Tine siguro guagwa. Nung eko po magkamali at sula kayong Betis, Cuagua, ing area po ngayon. At Wow. kapiestan po. Bakit, Isa
Santiago Apostol Parish po, Betis. Ano pa kaya agkat Santiago kanyan? Baki pamiestaya pa po yung birhen, ganyan. Pin- Baki panganla po rin, yung menatad kayo. Hmm. Anyway, from time to time po, may ka-live stream tamong rin pong celebrations, masses na kiniking katamong radio. Baka patungkol po kayo ng bisita, pamagbisita po ng kakatamong Indombirhen at ng Santo Cristo del Perdon. King Vicariate po of Saint Augustine of Hippo. At kakatala ng pundinan Maya Porras ng mag-birthday apari. Yan, happy birthday, Reverend Father Eduardo de Leon. Paris Peace sa San Rafael Arcangangel, Paris, San Rafael Macabebe. Apong Ed, Eric Bano nung pila ni Kuya Apong Ed. pong Winnie. Papin po. Ingidad ng Apong Ed. Kaya balo. Anyway, ing metong po, ing tutuki, maki-birthday mo naman, Reverend Father Winifredo Santos. Paris Peace po ng Christ, the Light of the Nation, Paris. Ken pong Model Community, Pinatubo Resettlement Center, King Pio, Porac, Pampanga. Happy birthday, Apong Winnie and Among Ed. At din kay katamo pong tutuking programa, kay ba't na po ning kay katamong RCA's Hour, 5:30 po ang tabayanan tayo, Monday Novena to the Holy Spirit. At po tapong 6 o'clock, abayan nyo kami kay kakatang Barkadahan kay Kristo. With, of course, yours truly, Brother Pat at Sister Sol Ahos po ning kay katamong Migrants Ministry and together with Brother Charles Henry Espiritu. And of course, 7:30 po, it's Psych Time with Sir RJ Giao. Nagkakatampong psikolohista. And tomorrow, Tuesday, July 26 po. Yan. Atin tamo pong 6:45 a.m. Mass. Live ya po ini. A live feed of the Mass King Santa Ana Paris, Piestang Balen 2022. Na po, Patronal Solemnity of Saints Anne and Joachim, parents of the Blessed Virgin Mary, grandparents of our Lord, to be presided by Reverend Father Jobert Villacorte. Siguro po ating kayo namang misa ka rin. Gat panapon, 5:30. And I think pati upset o piestada pala. Oh, abak ya siguro yung upset. Okay. Pagpamiesta ko po ang upset po. 6:45. At 9 a.m. po, kakatang public service advisory. And of course, tomorrow, itang kakatang regular morning mass. 11 a.m. Misa King Raju with Reverend Father Bong Feliciano. Okay, Archbishop, pangadi po at ingkakang benediction. Kilaginig pampo ng anak po ni Espiritu Santo. Amen. Ginoo, milabas na naman nining metong oras, ng kaming programa. Daka na salamat at pagnasan minasana, kaniting kay kaming gewa, iti may kay bietula keka. Adon ming Ginoo na sana, sundo mo kaming antabayanan, at parati po panga nakake kami nang makanano kami kaulag keka. Anak mo kami. At parati kang manatili busal mi. Sopan mo kami po sana, bangkanita, ayagyag milamo naman din galo kaming tao, bansal pantaya, maniwala, at tuki keka. Itingan po doon min kapamilatan ng Kristong Ginumi, Amen. yung ginumanatilia kekayo. At keka antimurin. Ting may paingin ng Diyos, bendisyonan na kayo ni pampo ng anak, po ng Espiritu Santo. Amen. So, may oras po, kaya kayo nga, salamat. Mong greetings rin kang kayabe, king Arsobispato po. Kami lug ka rin. Muna, ing bayuming lipat a kayabe. Yes. Uy, yapong Norman, Arce. Yes. Ya po yung kakatamong bayong ekonom or Archdiocesan Finance Officer. Yes. So, ka rin, kami na rin kaming may kayabe magobrang, Opo. king Finance, king Punch, po king Chancellor's Office. Siyempre, kaya kaming cook. Atelinda. Po'y Arjon. At siyempre, our best secretary. Uy, naman. Sister Myra. So, kaya kayo man, Maya Mailiya ka Pawaras. yan, Mong. Kailangan na mo kalingwan detang cook ang po'y sekretary mo. Ay, mo. Ilang maulaga rin. Anyway, dakal po salamat, Archbishop Dong. At ini po yung kayong among sa Impapawid, Father Pep Bakay po ini, yung Station Administrator ng 91.9 Bright FM. Pasibayo po, maya pagat panapon, mimingat tangan, at dakal salamat king kay kong pamakiramdam.
sakramento, sala ng yato, metong kameyaos, pinili na ng Diyos, maglingap, mamilatan, tatayid, makiramdam. Ding paring kapampangan, sukad lang pakamalan, grasya kay katamungan, king Diyos mamilatan, inmetong nga kaparian, ding paring kapampangan, sugunoning kayapan, simboloning kapayapaan. Pastul daring tao, tinubod ning Ginoo, pabiyeging sakramento, sala na ning yato, metong kang miyaos, pinili na ning Diyos, maglingap, mamilatan, tatayin, makiramdam. Ding paring kapampangan, sukat lang pakamalan, grasya kay katamungan, king Diyos mamilatan, king metong nga kaparian, king paring kapampangan, suguloning kayapan, simboloning kapayapaan. Ding paring kapampangan, sukat lang pagkamalan, grasya kay katamungan, king Diyos mamilatan, king metong nga kaparian, king paring kapampangan, suguloning kayapan, simboloning kapayapaan. Grasya kay katamungan, king Diyos mamilatan, king metong nga kaparian, king paring kapampangan, suguloning kayapan, simboloning kapayapaan. Kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan. Babiemi ke kayo'y kapayapaan.